Bu. Bahaya kita dengar melolo. Apa? Bu juga, Bu. Kaki berapa lucu, Bu? Itu kan betok kan lengan. Pituk dulu remah, Bu. Terus itu kan lemah lebih seperapat. Ada dulu kaki tak salinan bungan. Cina najis. Tak bejeng kaki, Bu. Cina aja ku abasa. Di timur apa? Itu siapa aja? Iya pakai koceng apa? Semua gak kaki. Yang kode pada kimen koceng be kakek. Iya manggana mau bah tedung kaki seharian tak kecil kita aja yang bejeng. Tak ada bade men koceng. Ini dan Peter kalau tedung atas bani bebek. Cak nanti dulu ngareng apa sekenceran cong. Iya bener kan dan Bu. Tak ngide yang itu pun rabes dia Bu. Bu. Bahaya. Orang yang bentar ibu tedung cok. Kan tuh kagak apa ki Bu. Jangan rabes loh Bu. Bener yang apa seri ya Bu. Tedung kenceran. Kayak ngaji ya Bu. Curah aja kenceran. Yang kode urusan sampai malam-malam. Bu apa lah Bu pakai malam mancing Bu. Pakai. Bu bahaya re. Mai temu kok biga kecek mancing. Jika gimana mancing benengkok Bu. Oh iya. Aduh. Hai. Mau kita dulu aja. Kan morip cek guys. Aduh. Astagfirullahaladzim. Bu. Wayang makbuk. Pas tadi ukuran. Pakai koceng dan segi berapa asem enggak ria. Dan nanti unturi sih. Mahbub ro pula asyik rencana kena setia ro. Asyik ngebuburit pola. Lu juga apa? Tadi jer tedung pada benereng mati nampi eret mati. Aduh, je mun mahbub. Baheman ka nyaman tedung jo. Lu laki Bu. Bu, je mung kaki tedung. Ayo. Apa? Nyari malam Bu. Ngebuburit mayu. Jadi mah pada malam hilang. Mari ini sarang kita nemu ro saya. Ibu. Wira, Bu. Budi di mah malam. Boleh. Ada. Mayu. Wah, ya sepi baju tempuh. Jadi malam. Abu mari kita ketemu kon malam jadi Bu. Ayo ibu, kita senger Bu kaki ya. Malam pas tabrak. Bahaya ya sepedan Bu. Yo tak bola Bu. Dia mari Bu. Jangan ada malam. Gimana nyari malam Bu? Kayak karo ngunde bisi Bu. Kota bola bu. Mayu. Mari mentabrak soro derma ke.